Destinacija koja nudi jedinstven spoj kopna i mora, puna iznenađenja i predivnih kutaka koje vrijedi otkriti, jedinstvena Lika. Posjetite jedno od najljepših prirodnih znamenitosti Europe, Plitvička jezera, čiji su slapovi uvršteni među 10 najljepših na planeti. Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park u Hrvatskoj, u kojem se nalazi 16 jezera različite veličine, ispunjenima kristalnom modro-zelenom vodom. Pravo čudo prirode. Za njihovom ljepotom ne zaostaje ni prekrasna rijeka Una, koju nazivaju i kraljica rijeka, a koja je granična i kratko teče kroz Hrvatsku. Una je prepuna prekrasnih slapova i pravi raj za rafting. Smaragdni brzaci ove ljepotice ostavit će vas bez daha. Jedna u nizu prirodnih ljepota je Kosinjska dolina, kojom teče rijeka Lika, a uzdah će vam izmamiti predivan kameni Kosinjski most, dug 70 metara. U prošlost će vas odvesti i stoljetni mir starih mlinica, koje odolijevaju vremenu, ponosno stoje na izvoru Gacke i čuvaju sjećanja na stari zanat mljevenja žita koristeći snagu vrila. Doživite veličanstvenu biciklističku avanturu, vozeći se Gackom dolinom, koja je pravi nedirnuti biser prirode. Vozeći uz rijeku koja nosi epitet najljepše europske pastarske vode, uživajte u svakom trenutku. Želite li upoznati podzemni svijet, svratite do Pećinskog parka Grabovača, koji ima 9 speleoloških objekata. Posjetite špilju Samograd, pravo umjetničko djelo prirode, izuzetne ljepote i bogatog spiljskog nakita. Čudima i čarolijama nikad kraja, jer kada u ovom zelenom raju ugledate hobitsku kućicu, na trenutak će vam se činiti da ste u priči o Gospodaru prstenova. Uživajte u čarobnim i bajkovitim trenucima. Kada ugledate na brdu tvrđavu obasjenu suncem, a u daljini beskrajno morsko plavetnilo, stigli ste u Senj. Prepoznatljivi simbol Senja je upravo tvrđava Nehaj, poznata i pod nazivom Kula Nehaj, izgrađena davne 1558. godine. U vožnji motorom možete uživati po magistrali od Senja do Karlobaga i južnije do Starigrada, gdje se magistrala spušta gotovo do morske razine. Na kraju ove najljepše motorute stići ćete u otočni dio Ličko-senjske županije i grad Novalju, te do prekrasnih lunjskih maslinika koji stoljećima predstavljaju najegzotičniji kutak Mediterana. Doživljaj je nezaboravan. Prirodne ljepote, među kojima se posebno ističu lijepe i prostrane pješčane plaže u okolici Novalje, ugodna mediteranska klima, bogata kulturno-povijesna baština, sportsko-rekreativna ponuda, odlična prometna povezanost s kopnom čine Novalju vrlo poželjnom i traženom destinacijom za život i odmor. Gastroponuda ovoga kraja bogata je i pruža jedinstveni gastronomski doživljaj. Lička i paška janjetina nadaleko su čuvene po okusu i mirisu. Dođite u Ličko-senjsku županiju i uživajte u svim njenim čarima i jedinstvenim specijalitetima.